tena very avakoya kwezi tomkaro babea. Émission spéciale, ça se dit, bien dit. Wazagal ni vahiny fandaharana sasdidy dia mindroany savotsy tiniany maro fanontaniana zay napetraka atsika tagny ezaka anontanianareo valiandreo itsy zay agnatin'ny eritreretina agaty koa zany apetraka ambo tsaraikaraiky io ka misaotnareo sahaby agnaraka azy ty na amin'ny page sasdibnd zegny na amin'ny maro samihafa zay efa mahazatra atsika fagnarahana ny fandaharana faly miarabany tao amin'io Wazagal na eky ny vahiny eto fandaharana sasdibnd. Ya, merci Nanjeze, Nancy, Armand, mbola tsara nagnonta trano agny mandeha magnaraka ty fandaharana ty na Facebook de magnano merci anao koa medara Nanjeze ty androany. Ia, faly miaraba anao medara voalohany indrindra, faly miaraba isika jiaby namagna fianakaviagna fany zay magnaraka tsy tapaka ny émission SSDBND indrindra na rehetra jiaby zay magnaraka tsy tapaka ny mombamomba ny Wazagal na amin'ny page na amin'ny Facebook sy ny karazany. Ya. Maro tia fasatsiana reo ty Wazagal fo mandalalabe ndraikindraiky misy mieritreritra aby ino Wazagal Wazagal olo raiky sa ianareo mitambatra sa groupe Wazagal zay kelikeza begny azavenareo tsy haiko zao nazava izy ngomano zavadiko ato tehitanao za baby otiako mipodana malaky fa za ty mijaly ty doko akilanao za baby zavadiko ato ngomano zavadiko ato tehitanao za baby otiako mipodana malaky fa za ty mijaly ty doko akilanao za baby zavadiko ato mola anao zarek fagnatin'ny fonakay anao zarek fatako bantakany foko tsy sakoatranao anao zarek efa maampy zao vadiko tiako mola anao zarek fagnatin'ny fonakay anao zarek fatako bantakany foko tsy sakoatranao aza anao zarek efa maampy zao vadiko tiako. Tsara be question zany. Ya, izy io le Wazagal zany tarika karaha ataony tarika jiabijiaby iarahantsika mafantatra ialana tsiny koa nagnarana misy tarika ambondrina misy miainga karaha zany ataony Wazagal. Zafy zany izy zay io tarika zay roa miravavy ny atao hoe Wazagal fa na de zany mbola misy olo maro zay manohana anay koa mbola isany membre ny Wazagal fa le tegna Wazagal zany zay herovavy fa tsy hoe izy araiky na hoe zaza araiky fa zay zany karaha pingy ndraiky pongy raha ndraiky vary tsy afaka mizaga Hoe zao aza izy galy zao araiky. Kazanao roe ny atao Wazagal ko anao zaraiky tsy Wazagal fa membre ny Wazagal anao amizay fotoana zay na izy amizay fotoana zay. Bon anareo samy magnano présentation araikiaraiky azovy anao azovy ato anao azovy aloha veza talia nagnino jiaby tena fantatra. Ya, za zegny tegna anarana Rakotoary Malala Sylvana Alessandra fiantsony maro anahy vanana koa luxueuse zaho avy Tamatavy be tsy misaraka hirihiriny nampokondreny nampokondreny teraka ny 20 novembre tamin'ny 1900 ya karakara zegny zegny. Fa manambady ka misy zanaka io. Mbola tsy manambady, mbola tsy mananjanaka, mbola tsy eritreritra miarambady ato fôtony mbola hitsakaraka hifikitra tsara be maloha agnatin'ny carrière-ny kanto ity satria mitôna koa eto mbola kelikely na dia izy tsy ambarako anareo zegny tehitanao koa fogna eto donc dinidinianareo fa hoe firifiry taona donc zaho misôra koa tsy haiko e. Ya, mbola hifikitra tanteraka amin'ity sehatra zay nidiranay ty maloha satria i raha mafantatra izy ty somary sarosarotra zay ihany ny fiainana agnatiny safia zany koa ko fotoagnany andeha hoe anambady azina zany maloha zany tsy lefa tsy maintsy ho avy ake ka tsao matoe fananjara tovy labongosy mandeha fa anao ndraiky matoe tsy
atokisaka eke. Apos koa zegny ndraiky mahavita miaina raiky. Donc eky. D'accord. Zany mbola tsisy teo. Mbola tsisy Tsy zany. manavadika misy tombony zany. Mbola tsisy zany, mbola tsisy vady, tsisy fofofony feky. Tsisy sipa. Tsisy sipa. Tsy mitady. Mbola tsy mitady eky malôha. D'accord. Ok. Non, attends. Azovy anao atao prestation ajaby film. Ya, angarako nomendrinary sila, za teraka misy be fa za tsy notadivo. Za jo 20 ans. Aia vady dia zany. Komik mariko. Ya, mbola tsy manambady e. Mbola tsy nifizivolagnina diso. Tsy hoe zay hambana fa mbola concentré loatra concentré zegny zay mbola amin'ny carrière anay aloha mbola tsendriky mandeha mianiky Fa misy sipa ndraiky sa mbola tsisy? mbola tsisy koa. Mbola tsisy sipa mitady sa karakôry? Mety mbola hitady fa mbola Tsy magn'izy zany hoe ino zegny safidianareo hoe tsy concentré ve nareo amin'ny lamozika ataonareo koa tsisy tovolahy misisisiny sa ino hitanao ka problème e zay viavaka malaky lova. Ke raha io zany koa atambatra manjary ohatra zay tavela la muzika na manjary lehilahy igny tsy asanay loha manjary tsy amitovizinay zegny ro fitiavanay ro ka vola la mozika anareo zay hagnano lehilahy tsy zay ndraiky fa hoe lera fa hoe tafidiky tsara amin'ny la muziky zay vo mampidiky amin'ny lehilahy amizay mba ohatra zegny kady boka mantourné mba atao massage anao chéri. Ke amizay fotoagna zay fa tsy eretrinareo hoe olo profitera olo hafa satria iny anareo fa manomboky tegna fahita misanga mitsanga tsara i avy za hagnano mpagnano massage nareo io na za mpagnano hanasa shortnareo amizay fotoagna zay. Iny ndraiky koa tsy maintsy na dia zay tsy maintsy tamotandray afoantsendriky volovolovolonaka fa tsy dia tonga dia antoraporaka koa manjary produitsy. D'accord. Azoma chef aminareo regny agnatin'ny lohazagiagny. Groupe ino na groupe zao na groupe zao misy chef ao. Na dia zahay piato zahay groupe koa tsy hoe izy koa tsy hoe gialy tsy hoe waza tsy hoe waza tsy hoe gialy ke magnano karakôry. Ko karaha ataon'ny aminay roa zao zay tsy dia hoe misy chef loatra fa zay ndraiky misy olo mi-encadré zay misy olo manoro hevitra anay fa izy fotsy tsy chef. Ko karaha ataon'ny aminay roa zegny koa zay samy tsisy chef satria nenay roa zao ka zany karazany raha mifamely zay azonao hoe raha ohatra ka mivary ndraiky rano zao tsy hainao zovy ny tegna chef. Raha resaka administration misy chef fo anareo satria anareo signé contrat zahay refa mila magnano signé fa magnano contrat anareo roy. Signature anareo roy. Tsy maintsy signature anay roa. Zay mandeha ny Zay contrat. mandeha contrat. Misy tourné raiky tsy eo Ripokenty. Ya. Sy tafe zany raha jiaby ataonay zany koa tsy miankina amin'ny hevitra anay roa mitapaka tsy mety izy zakeko anao igny zay zao koa izy raika zany karaha raha latsakila. Mandeha raika stap. D'accord. Rosa. Azovanareo mai jazz ty. Zay tiako mba hitanareo fagnazavana jazz mazovy. Zao kinareo sa nadahinareo sa navadinareo sa ino. Ya, marigna regny koa. Ya, hitanay misy question nandeha tamin'ny page tô marigna me wazagialy sipanjazy MC. Tsy hainay boka zovy aminay roa sipanjazy Kaya MC. zao sambio zaka nao zafana sipan za tsara sipan. Zay roa ka zay le wazagialy. Nanjary nagnano trio freak zay ty donc tsy haiko. Mula trois. Anao kung tayo ko lo. Ano sipan jazz anao sa izan. Raha ny tegna marina zany nafantarako ny jazz MC fony izy nipetraka Tatamatavy. Fotony izy fotoagna izy nianatra Tatamatavy tagny nandritry ny taogna maromaro. Zay zany anisan'ny mpandihy Tatamatavy tao zareo artiste voisonitra tamin'ny fotoagna androny. Dia nifankafantatra tao ny mifagnamby niara-niasa. Dia noho taty afara tamin'ny année 2014 jazz MC efa nanomboka regnirentsika izy naniana Madagasikara nilaza. Dia nitety taminah mialoha izy hoe tant que atsika efa mifankafantatra efa mifankalala rehefa vao misy fotoagna izaho ila danseuse tsy maintsy resako anao satria mba efa agnagnana fatokisana zany azon'izay efa nifanerasera. Dia tamin'ny 2015 izy niantso anahy dia mantory maranara marantsitra zay tamin'ny fotoagna zany voalohany nidirako tamin'ny groupe Jazz MC officiellement. Dia ça fait zany mpandihy amin'ny Jazz MC no voalohany nidirako tagnatin'ny groupe Jazz MC. Izy namolavolanay tagnatin'ny lafiny 10 sy ny
mozika dia tô tagnatin'ny groupe ny jazz MC zany mifankahitana ery vavy. Taia mifankahitana amin'ny jazz MC, azo filoha jazz MC. Ia, karaha mitovitovy zegny histoire-nay. Tadiro tamizay zaho mbola tagnatin'ny groupe de danse magnano hip-hop zay. Dia nitady danseuse jazz MC hoe hagnano clip début d'année. Koa zavanareo clip début d'année misy tsaiky jiaby. Mitovy za zay tamizay mbola bitika e, tena hely. Nagnano clip zay dia tsendriky hoe fanarasa hoe angala danseuse na tout ça dia tsisy relation zay tagnatin'ny 2 ans angamba izy zay. Dia après amin'izay za nandeha taty Antananarivo nandeha danseuse pourquoi danseuse Melidio zany. Un mois za tamin'ny Melidio dia après za nitrano. Teo amin'izay za nareo hoe fa mitady danseuse izy dia rô koa manko samboaka Diego dia mifankahay aby zay. Dia nandeha tany amin'izay za nandeha namangoro igny dia teo fô amin'izay za karaha efa ela zay naniriko hitsindika taminazy fa hoe za zay tsy nagnantena fôtony hitako zay presque lelafo danseur anazy dia mety tsy angala viavy izy fa za zay mitante chance-nakafo hoe ataoko essai zegny izy dia nataoko essai amin'izay hoe za intéressé be resaka danseuse tout ça dia nanena amin'izay zay zay tonga zay zay nizana danseuse fanôdy. Dia lasa danseuse nazy zay voalohany dia izy karakara zay zegny karakarainy ohatran'ny zanany. Raha fintigny zegny izy e, papanay mihitsy zegny izy. Fa tsy izy karakara zay. Karaha ohatran'ny tsy haiko tarimiana ampianariny mandeha tout ça. Karaha zay zany ataony tamin'izay. Ok. Eo Zaho mizaha volonareo mba tiako azavanareo nakagny filôzofia koafy ty. Naraiky ato mbala malamatra ry agnabo ary. Naraiky ato mitany positisy be ny antoko agnabo ary ke azava aminay hoe ino filôzofia ty midika ino io. Pourquoi io nataony kikisana ambany jiaby agnabo ary. Ia, le volo lokany tsy dia hoe tegna misy filôzofia firy fa io zany karaha ataony viavy jiaby rehefa ohatra ka hoe misy geste na hoe sens tiany atao rehefa mandalo agnatin'ny lohany agnoarany izy koa hitany tsy dia hoe hafahafa loatra amin'ny tagneny pare mbô anisany mampiavaka ananjy koa. Fa zay raha ny tegna marina na zana izy alakitsiny karaha hoe misy olo tegna nandry volona za fa efa hatramin'izay nafantaran'olo anay mihitsy zany zay un peu style garçon manqué. Zay hitanao amin'ilay tegna tsy dia misy fagneva firy fa io koa boaka zany taoko izy ataonay karaha io. Izy zany karazany hoe zegny raha tianay atao mifagnevanay zany mety fo taonko izy ataonay karaha io azinao. Misy maka zany ataony fagnevan'olo lava hoe lera izy mbo tia hagnano stily somary mampiavaka kely ananjy indrindra amin'ny mampanankanto anay lasa sahirana izy mandinika hoe ino raha tokony ataoko aminanjy mba hampiavakany. Zay zao zany fa hetsika amin'izao fivoarana efa misy zay koa tegna lava volo afaka asidera mampalava izy zay koa fa te ho un peu stylé garçon manqué-nay tsy miala aminay dia efa raikitra zay karaha io. Ninao izy io karakory tena mikojakoja ifagnevanao? Question. Comme fikotsikojana fagneva efa tsy koragny. Ino aby raha ataonao jiaby aminazy isan'andro misaiky digna rano sa misy nampiasainao mampagnano izy karaha io? Naka ndraiky karaha izy volagny tony en tant que zay garçon manqué zay zegny karaha ataoko za zegny za tsy dia misy volo loatra. Voloko zay fohy be fa hitanao izy eo fa misy zetizety, periky, tissage tout ça. Za zegny naka zay solosoloako fa fahaizanaka ndraiky maniry fa natao hoe ataoko ino raha solosoloanao io? Tissage, satria zao tissage ty manao tissage, manao crochet, magnano talo hatraminazy io, magnano periky ndraindray. Zay zegny mba sady mba amizay zegny mba miôvaôva zegny en tant que tegna viavy zay tsy maintsy magnaboaka stily mampiavaka anao sady en tant que tiako edy ataoko vulgarise. Mila magnaboaka style zegny e, karaha ataoko za zegny makodrakodra volo sady ty zegny métier-naka anisany talenta haiko be zegny mikarakara volo. Anao zany nianatra coiffure esthétique eo? Tsy nianatra za fa tsy haiko zo asa donc efa don-naka mihitsy donc zo tsy haiko fa koa resaka taly, tissage, resaka coiffure zegny haiko be karaha hoe efa don-naka mihitsy zay le raha. D'accord. Zaho zany midy anareo garçon manqué fa misy
miviafo aminareo magnano maquillage eto misy any misy safidy manokana anareo aminazy sa amin'ny fotoagna misy fotoagna anaovanareo izy ia io zagny hoe antegna na de garçon montefa nagnanaovana zagnahary anao viavy tsy afana anao tsy andeha hagnano raha hoe mahaviavy anao io koa zany misy lera zagny anao raha ohatra ka hoe mpanakanto ka hoe hijanona ma-style tianao anaovana vatana anao manjary ho kivo faninao fa io zany misy hoe amezanao anjara ny mpankafy anao hoe mba tiako hita karakory paoziny magnano un peu féministe azy no ia mbô misy moment zagny anao magnova kely le fitafinao andavanandro sy le feelinginao hatramin'izay zagny mba mataitra mason'olo hoe zigny karan'igny re vao izy magnano pose kara io azonao karakaran'izay zay le raha fa ohatra ka anao hitazona amin'ny stylenao araiky igny fo manjary efa donto mason'olo mahita anao zagny à chaque fois izy ka mahita anao ivoaka olo fa tsy taitra tsy maintsy karan'izao pose ataony igny karan'izay ok d'accord bon tahena hitanareo fa managna talenta hihiranareo anao taloha nitsinjaka antsika andiragna anajaby fa anao tsy haiko netrehitra hoe hira sa fa netrehitra hira anao taloha nareo lasa danseuse tao amin'ny jazz io fa fagniriagna mipetraka fa letrela fa raha jiaby mandeha par étape danse natao aloha fa tsy ny hira fa izy io zagny raha ny tegna marina ny hira sy midy mitambatra raiky tsy afa misarika indrindra amin'ny fotoagna misy atrika zao anao na hira karakory fa tsy maintsy mba asiagna le mbô mampisy tsirony agnatiny zany de igny digny zagny agnisan'ny tegna décoration goavana indrindra agnatin'ny mozika de io koa me zagny hoe anao na managna fagniriagna hira zagny anao sarotra be direct tonga de hira fantany fa kakara atao amin'ny anay zao zagny zay agnisan'ny raika tegna nanagna anjara lehibe no fitiavan-janahary zay zay nampidiriny amin'olo tokony havita hikolokolo anay hiconsidere anay karazana ka nitezanay tagnatin'ny la moziky izy koa hoe le raha efa teo fogna fagniriagnanay hatramin'izay fa izy mihitsy koa mipropose zany magnino anareo kosiko ampirantsika ataontsika hoe tarika mba miavaka maro hoe mba misy tarika raika zagny amin'ny monde entier Madagasikara aty hoe viavy roa fiaviagna samihafa ia de ataonareo agnatin'ny tarika koa karaha ataony aminay koa me zagny zay roa zagny somary tsy de mitovy talenta satria par rapport am'le hira zagny tegna hitako mahatonga question'olo maro mipetraka hoe izy aminareo mena tegna hoazagialy satria la plupart zagny matetika izy fogna ny tegna ny mihira fa anjara asako zagny magnasongadina le décoration le maha muzika de na zagny ny talentako ny tegna misy aminazy za mandihy fa zay ndraiky miaraka mihira fo fa nenany zagny am'le lanja zahoan'ny poids maventiventy izy midomine le amin'ny lanja zahoako poids maventiventy zay midomine zagny mahavy zay mifamely tsy afaka mifanary karaha rano sova misoma ratsy titre ny hiranareo raha niaignanareo ve zavatra io sa hitanareo nandalo tarisa ino ia le izy ndraiky tsy hoe voatery hoe na raha niaignanay izy tsy voatery sa nakory nisy partignagnanareo tsy partignagnanay fa fiainana hita andavanandro tanao amin'ny zay mpanankanto tsy raha hita mandala amin'ny fiainana andavanandro zay patetiky igny zegny natao hira karaha hoe amin'ny hira igny zay agnapitana le afitra an'le raha de zegny koa fa le raha zegny koa fa hita zegny ty zegny ino mahatonga olo misambaratry valety karata de aloka atsika hira am'zegny mavita olo karaha atsika mavita mitandriny karaha zay zegny karaha hoe zegny ampitana le afitra fa le misambaratry zegny natonga zay nanagna inspiration zay le izy zegny hita andavanandro zegny hita amin'ny fiainana andavanandro mihitsy le raha fa tsy hoe ka nandalo taminay hoe mitavavy tamin'ny fiainana izy manoratra hiranareo ia ny manoratra hiranay ny ankabeazany sy atreto aloha mbola zay fo fa ny amin'ny magnaraka mbola tsy hainay fa na de zagny agnatin'izay manoratra hiranay alohany izy aboakanay sy volavolanay agnatin'ny studio sy ny tariny zay mankatoro hevitra amin'ny manager anay de amin'ny producteur anay babanay Jazzy MC zay mipropose aminanjy karakory
iranay ty karakory idenay ty mety izy amindray mandinika tokony misy raha ovantsika karan'izao mbo magmemelanja kokoa na hoe ia mety izy ty fa mety misy raha tsy amikely zany natonga anany teny hoe zahay Wazagialy fa misy ankoatran'izay olo manohagna anay mi-encadré zahay anisany membre Wazagialy koa fa le mitondra nom d'artiste Wazagialy zany miseho sur scène ary zay roa Oza andreo ve tsy misesantira hoe takonany jazy me miseho satria ndraikindraiky ka tsy fakalavitry ny rythme somosomenareo ndraikindraiky tsy mety sesante takona ve nareo raha mbola io melokaloka ambany jazy me miseho nareo ya tsara be le question le Wazagialy zany version jazz MC féminine satria zany ko karaha ataon'izay zany zay na hoe ambany elatra anazy fa zay tsy matsiavitakona de toute façon zany zay zao mbola agnisan'ny artiste vao hisolotra ary tant que hoe izy babanay zany iarahantsika mafantatra ray aman-dreny tsy an'olo-bato mafana zany mihitsy na oeza misy lera mety zanaka magnaray aman-dreny fa ray aman-dreny tsy agnary zanaka io zany amin'ny lafiny muzika io zany mety misy olo jody hoe olo tsy niposeny izy fa misy olo manataka hiran'olo fo maro aby iarahantsika mafantatra hoe misy artiste karaha ataony imagine raiky igny fo alelainy raiky igny taka samsamy eo fo karaha igny fa karaha ataony nelinay zao zany izy mihitsy no mbola agnisany mamafa ny tokotany magnavagna lalagna jiaby andehananay hoe zanako aty lalagna any tsy mety ary lalagna safe zany zay zany zao tsy misy sentir hoe takona fa tant que zahay mbola tsy azo lazaigna hoe mankopaka elatra firy izy zany mbola agnisan'ilay mampianatra anay karan'izao atao mampiasa elatranao ahafahanao magnevana juska ambiagna anareo ho ambany elatra jazy me miseho indraiky mety tsy jusqu'à ambiagna tanao karaha ataoko za zao efa za fanavina regny volagna n'olo maventy hoe nivolagna namintany jazz hoe jazz anao tsy mavozo ohatranao latsaka ambany ndry Wazagialy anao miposy rô patati patata io zegny tsisy hoe resaka na concurrence na ino fa en tant que zay zanany izy tsy sarotra aminazy hoe mampanonga zay tsy sarotra aminazy izy koa zegny tsy miankina aminazy koa hoe mampanonga zay fa samby izy zay juste hoe magnampy zay izy nivolagny hoe izy mampianatra zay izy mikarakara zay hoe juste ampanongany agnapo fa zay zay samy magnano resaka anazy mba avilavilavitry kokoa bon efa misy firy ny hiranao jiaby zao tam'izao fotoagna zao tegna zany hoe firy ny vita clip firy ny audio firy ny maquette za karakara zany maromaro agnisa clipnay zay efa enina angamba zay ya enina clipnay zay ny ankoatran'izay mbola misy iranaky efatra angambany agny audio fa ny anankiray amin'izy efatra ihany ny efa niboaka tia igny fa ny ankoatran'izay mbola réservenay hoe aiza mbola isafidiananay zany par rapport amin'izy hoe aiza ny tokony avoakanay amin'ity taona ty aiza ny voaka loloa aiza ny tokony ataonay clip io koa mbola jerevanay amin'ny fomba fifampiresanay sy ny mpankafianay hoe tokony ho hira karakory genre hira andeha avoakanay amin'ny taona ty karakory agnaovanay clip nazy mba ampoaka anazy tsara mba ampifikotra kokoa mpankafianay aminay zany efa taiza seratra efa niakaranareo hoe efa nisomatary anany na tatsarita zay jiaby zay zao efa maromaro zay antamisy meny zay efa nagnano Java de efa nagnano Toviana koa efa nisomatra Antananarivo donc zegny fa ankoatran'izay zegny efa maromaro zay programmanay zao andehandehananay fa mbola agnatin'ny mandaminy zay fa zay zao programmanay zay maromaro mety pody andeha nantoro sava ndraiky pody agnantoro Diana de nosy be koa andesa Magenga ngamba maromaro tena maro programmanay zay efa hita hoe efa nankolo fety karaha
Nanjero nagnano tour zay manakory fandraisan'ny public anareo public tagny zay natao hoe misy zavatra mba hitanareo mbola hampiana amina public sa afa mano hitanareo hoe afa-pony public sa mbola misy zavatra vaovao aminareo. Ya, hatreto aloha hitanay hoe efa afa-po le public fa aminay zay zay mbola tsy afa-po loatra satria mbola maromaron'izay zegny raha tianay aboaka am'izay zegny public-nay mba afa-po kokoa. Tianay zegny raha ohatra karaha ataon'izay zao mampisaoma manao live. Tianay zegny zay mihitsy afa-po aloha sy toy zay public. Zay zay tianay latsaka ambiance be zegny efa hitanay zegny afa-po mihitsy le public fa nay zay karaha hoe tsy hoe karaha koa raha tsaka vonina izy karaha tsy zay mihitsy zay agnabony saina karaha zay jiaby public mihitsy agnabony saina hoe hita hoe fianaram-boagna be. Azao mahay beatmaker anareo. Beatmaker, yeah, merci beaucoup. Zara mihitsy nisy amin'ny question zany misy yeah, sady amegna fisaorana maventy izy nikarakarany hatramin'izay namolavolany hiranay na eo muziky big up maventy be ho anazy izy nicréa an'igny ngomanao igny niarahantsika mafantatra ya fa maro koa artiste matetika mividiry aminanjy mandalo amin'ny studio ny Waza Style ao karaha ataony Alakotsina raha manonona agnarany iry Tina Chérie tsy Matamasmena iry Wendy Catalina iry Loli Joby na anisany namolavolany George koa izy satria maro amin'irany George regny créeny izy anisany nagnampy betsaka taminanjy izy zagny olo manan-talenta be izy raha par rapport amin'ny resaka la musique fa mety mbola vitsivitsy angamba ny artiste mafantatra anazy zany mahatonga anazy amedy fisaorana maventy satria koa tsy nisy anao tamin'igny ngomanao igny mety mbola tsy de regny nagnenany Madagasikara fa zao io zany niavian'igny ngomanao igny hatramin'ny nosy ravavy jiaby jusqu'à zareo à la France agny na regny Waza Gialy ngomanao fa mbola tsy endriky hitany masondrô fo karakory rô tsy haiko Waza Gialy zay karakory ataondreo mampisaoma heureusement Zanahary mahay mandahatra raha jiaby amin'ity taona ty mety andeha hitsakatsaka herinany zegny ambara rô karakory ataony Waza Gialy zay mampisaoma. Waza Gialy zay anao ve afaka magnano hira hafa satria tatoato zany tsy haiko jiaby mihira marandraigny Bebe Gialy radio génie ngome zegny fogna mba afaka magnano mba muzika hafahafa koa nareo ohatra mba ampidiriny vidim-bary ohatra na fambolekazo ohatra na aroviny zaza tsapotoagna ohatra fa misy mety afaka mba hagnano zavatra zay mety ho hisy be zany. Ya, tegna ho hisy mihitsy koa karaha ataon'izay zao efa misy dindinika hoe hagnano temo tsy mahakasika fitiavana fa tanky amam-behivavy anay mahakasika zony vehivavy. Ya, temo mbola mipetraka fa mbola anisany raiky mamolavolana azy zay hoe atao karakory satria io manko zany na hoe anao andinika hoe zao temo andeha atao fa raha ohatra ka tsy voavolavolanao tsara izy sakana dia amoakananjy public satria anao zany tsy maintsy mila magnano zegny afaka anintona olo zany amin'igny hira ataonao igny zany zany mahatonga olo tatoato hoe araka nitenenao zany hoe chérie ngoma tsy haiko ino satria fitiavana zany io farany maventy raha tegna farany maventy amboarin-Janahary satria zany amin'ny lafiny fitiavana igny zany hira matetika kokoa mahavoasintona olo malagy izy tsy haiko tsy olo be olo jiaby samy manana fitiavana fa mbola manana fiteko satria zany logique be raha ohatra ka hoe rehefa olo magnano hira fitiavana igny malaky masintona be olo fa amin'ny lafiny senenao zany ie zany tsikelikely ake fogna fa zany raika zany efa ny nipetraka taminay satria io zany anao raha ohatra ka hoe andinika temo hoe fikariny vidim-bary miteninao zany mety possible fa sao de ho sarosarotro fandraisan'ny olona igny satria zao olombelona iarahantsika mafantatra hoe na ino raha ataonao na ino raha ataonao tsy maintsy misy critique ohatra fogna zao de jeudi ohatra hoe hagnano hira mahakasika vidim-bary zany sao de ialakotsiny fa sao de misy olo mandinika ino fa naviany zaza reto hoe mandinika vidim-bary diny nampakarina
hoe efa niditra amin'ny lafiny velon-tegna ve zareo nefa zareo miteny karaha mbola tsy manambady tsy masalao anambady nefa na dia zany zay ty mbo minambary miky sa hoe niditra amin'ny lafiny politika tsy he manjary lasa lavitra loatra zany le dinikan'olo fa izy fina zany atao amin'ny raha marindriny karakaraha igny fo zegny ko karaha par rapport amin'ny responsibilité zany zao anisany raika mba hoe azo lazaina hoe tsy dia mampandeha lavitra eritreritran'olo satria amizao vehivavy maromaro par rapport an-dehilahy fosy ko ambony tany fa tsy amintsika Madagasikara raiky izy ndraika somary taratara kely satria le raha tokony efa piraiky nataonay tamin'ny 8 mars ho avizao satria zay 8 mars io misoma miaraka amin'ny babanay amin'ny Bonarabe ao nefa le raha zany raha jiaby mandeha paritafy raha jiaby tsy tafiaty toetrany sitraponjanahary tsy tatranay may ny agnanaovana ananjy tafavoaka le igny alagnatsindrindra fa ezany atao zegny tokony ampatsaratsara izy fo ndraiky fa satroko fa magnano raha marorodoroto nefa izy ndraiky tsindrina tsara nareo efa manana musicien complet ndraiky andreo samby magnano showcase karaha zay mandeha magnano show tanimboanareo any zay zao efa manana musicien fa pour le moment le olona makanay mihitsy zay mbola mangala zay showcase fa raha ohatra ka misy mangala zay zegny hoe agnano grand complet efa afaka magnano grand complet zay zay zao karaha ataon'le mivolaniko teo hoe andeha Majunga grand complet zay spectacle baly party afaka mihitsy zay zay magnano grand complet ary efa nagnano grand complet koa zay teto Tananarivo amin'ny Dacie tao ary agnano grand complet koa zay mars miaraka amin'ny Elias, anareo zao samy mpamvolagna artiste akafizinareo na artiste gasy, artiste vazaha, artiste gasy, artiste vazaha karaha tananaka aloha jiaby presque akafiziko e jiaby azovy artiste malagasy jiaby zakafizinao ia satria zegny hitanao karaha ataoko za boka za zegny tsisy ohatra zegny karaha ohatra par exemple ohatra za zao le ankafy Elianade ohatra par exemple za koa mpankafy za tsy maintsy angalataka izy fa ninaka zegny jiaby mihitsy ankafiziko dia angalako raha tsaraikaraiky ia olo jiaby igny amizay zegny mahazary za mahazemy zegny d'accord ia ko artiste ankafizina zao za tsy dia misy préférence fa za moka zagny za tia mandia ary za nandeha tsy nitazona angavina raika za hitanareo io nianatra salon nagnano danse urbaine, nagnano danse contemporaine, nagnano décalé, nagnano tropical malagasy, nianatra danse sudafy, ça fait zany za par rapport au artiste na hoe musique za tsy dia misy préférence fa za ndraiky misy artiste raika zay matetika fieno sa hoe tiako be zay mieno hirany satria mifono raha maro be raha milsona besigara hira gasy ia izy me zany efa niarahantsika mafantatra efa ny 250 taogna maromaro zay organizanarana le toerana maninitsinitsy ananjy amin'ny toerana misy ananjy agny fa igny mpihira igny zany anisany tegna tiako hitandreny hirany satria maro be le anatra sy exemplaire ataony agnatin'ny hirany zany tsy arakaraka ny mba hoe amizao fotoagna hoe afrobeat malaza zao malaza dia ihena fa igny zany tsy maintsy miheno hira za isanandro mitandregny le raha teneny agnatiny miezaka mikata koa zany za amin'ny alalan'le raha teneny hoe ino le raha tiany apita karakory fomba navitany nanana aigam-pagnakarany zany misy ahaizanao mangala taka zany ia hoe mangala taka tatarahoarany programme loatra ina programme na programme musique ivoaka na programme zay toeram-boarianareo ambaraha olo mpankafy azy ia ny programme zany voalohany indrindra aloha zany amin'ny 8 mars efa nilazaiko atsika takegny zay isoma grand complet miaraka amin'ny papanay ao amin'ny Bonarabe magnarakaraka zany mety isy single vovoy iboaka irany Wazagaly dia ny ankoatran'izay mety misy featuring miaraka amin'ny artiste tsy ampoizitsika zay he amin'ny taogna ty tsy tenenay le hira tsy tenenay miaraka amin'izy fa direct clip miboaka fogna izy mihitantsika jiaby za mitsy magnategna fa ankafizitsika
Mangaraka an'izany ny calendrier efa feno zay zany mety andeha hagnano tourdianany teneny teo igny nosy be nosy sava dia majeunga zay baka bal spectacle grand complet koa dia ankoatran'izay ava vita tourdiana sava jiaby zay mety andeha hagnana hely amin'ny Mananara Marantsitra agny avy agny zay kopakelatra hely andeha manovanga anareo mayotte zay baka mayotte dia tsiraka hely anareo la réunion karaha zay koa. Bon, ny afatrasy ho an'ny mpankafy ny Oazagiala na ny mbola tsy mpankafia na ho an'ny mpijery émission. Yaya afatapitra boka amin'ny Oazagiala, boka amin'Akadiansy mbola ho ako boka amin'Azibana nakaloha anitra loatako aloha atsika zay mbola manana eritseritsy na hira na hidanse azan-tsentsika fa mbola ho avy mila manana patience be amin'ilay izy tsy mila tonga dia za manana eritseritra hoe 2019 ty za tsy maintsy mihira na tsy maintsy mitsinjaka zao tsy nafy ipetraka tsisy zegny anao zay mila manana courage hoe fa mbola ho avy fo izy anao tsy mila décourage dia abako tsy zay raha ataonay artiste mety ataontsika mpankafy na ataontsika zaza madinidinika agny fa ny raha tsara fo ataova ny raha tsara fo areva raha ohatra za jeune andoka ty taxinambavako ty tsy voatery anao vainy karaha ty ohatra par exemple mety tianao izy fa mety tsy tsara aminao mahita izy aminao mety tsy tsara zegny zay raha ataonay artiste zegny anyanareo satria mety tsy mety aminareo izy na mety aminareo ary misaotra anareo jiaby mpankafy isaka retsika ela isaka jeudi fa iezaka zay agnano raha tsara agnamianareo mivote tsara sampandiso fanantenanareo zay iezaka agnano raha tsara ho anareo ary misaotra anareo koa Faraparady, manakory fahitanao émission Sasy Ya, émission Sasy efa maromaro artiste ny vahiny zay maromaro ny narako izy aloha zany mahafinaritra fa ny amin'ny lafiny zany maro olo enoka atsika jeudi surtout tavora fitiavatiavan-draha dila misy zany question somary maherihery vaika ho an'ny sasany apetraka agnatiny koa igny zany karazan'le fitiavan'olo zany atsabo sikotra secret ny rehano edy sikotra secret ny rehano ia tsara mafantatra secret ny rehano fa sarotry ny miditra amin'ny fiaignan'olo avako avy tsy tsara magala malera fa le mijery vitan'ny maso mijery fa fahaza indesika andeha anaovana gazety trottoir gauche à droite patati patata dia ho antsika artiste koa mba tsy hipetrahany question un peu déplacé igny mahezy atsika mitandrina satria atsika natao olo agnanatra natao faletaka le lesina ho an'ny olo jiaby mpankafy atsika ny mponina jiaby fiarahamonina amintsika dikan'izany atsika maheza mitandrina amin'ile andeha ataontsika sy raha jiaby andeha ataontsika tsy voatery hoe anao na hoe artiste anao fa anao jeune dia hoe tsy maintsy andeha hagnano n'importe quoi na hoe andeha hagnano bêtise hoe magnararoatra fahatanorano fa io azonao ararotinao amin'le raha mety sy le raha tsara ny fahatanorano fa tsy voatery hoe atanoranao tsy maintsy hisotro toaka ifimafima-poa tsy maintsy andeha hitety karazana boaty jiaby hoe koa tsy nagnano an'igny anao kara la vie tsy mary fa maro karazana la vie azo somaigna amin'ny raha tsara atao amin'ny raha tsara mba ahezan'ny mpankafy mangalataka le raha mety alaigna hoe mety tegna natao falaitaka marina amin'le mampana kanto mizara ny kanto tsara tapitra ny fandarinantsika tamin'ity androandroany ty dia tafamarahana dia misaotra makasitraka ny boutique juste Tsalamba et tsisy 67 hectares na fiakanjo mpalotry ny fandaharana ary makasitraka koa ny coiffure belle métisse et 60 hectares ambadiky ny havana nampiatrano ny fandaharana tamin'ity androandroany ty petit coucou an'ny mpampiakanjanay Bestel ankoatran'izay zany mbo misy fanontaniana tiako apetraka hely ndraiky amin'ny tsy zay boka zay jo boka nivolaninao teo tamin'le resaka hoe anambady est-ce que mitady zay tegna agnisan'ny mitady marina rahanao fankilanay eto zay mbo fa ty zazanao eto sao dia mbo mety na tsy mety zay boka mbo ty za andona baka igny zegny ozerany jokchi fa zay boka zatra amizay
anao magnano interview tamin'ny émission tegna ialatsiko fa anao karaha mivoaka sketchnao ty zambo tsy hitanao tsy hagnano Cocok macam lama kalau cheese kasket. Iya, kadang copo ba kami cime. Ya, siapa berusaha itu copo met leran dua apa parengan badia kayak Kucing aja famandari. Ok, merci beaucoup misaotsika ro jiaby takorana jiaby anasy mikarana teto resaka jiaby garagna amin'ny atao zao tsika hitondra artiste hafa Ngoma noza vadiko ato Deita noza baby otiako Nipudana malakwa za timidal Tito kwa kila noza baby Za vadiko ato Ngoma noza vadiko ato Deita noza baby otiako Nipudana malakwa za timidal Tito kwa kila noza baby Zavadiko ato Tami ting tareng Ofankila noza belu belu nyang taramseng Nazulu tenga zao Vano wang labi trey Mi budana babane Goma no ato Waza tarami yang ting tareng Ofankila noza belu belu nyang taramseng Nazulu tiagu zao Vano wang labi trey Mi budana malagi baduko Goma no ato Eno waza stile Eno waza stile oh Ngoma no zavadiko ato Teita noza baby otiako Nipudana malakwa za timidal Titopa kila noza baby Zavadiko ato Ngoma no za ato Teita noza baby otiako Nipudana malakwa za timidal Titopa kila noza baby Zavadiko ato Zena veri avakoya Kwezi kwezi tomkaro babea. Émission spéciale, ça se dit bien dit.